Zithunywa, welcome back to my channel. This is Nkosazana Ndoni Yamanzi. Thank you so much for watching my videos. I hope nonke any right. Today we are going to talk about umoya wenkanyamba noma ngithi isithunywa senkanyamba. Lesithunywa lesi isithunywa saphezulu. Angeke ngize ngikhulume izinto ezi-deep ngaso, but nje ngizomention a few things. Kunenkanyamba emhlophe and kunenkanyamba emnyama. Lesithunywa lesi isithunywa esikhulu kakhulu futhi sinamandla and sinolaka kakhulu. When you have lo moya noma isithunywa sezulu, siyabizwa nakanjalo ukuthi isithunywa sezulu. Awuyi kuyothwasa emzini yomuntu, bayazenzela abantu bakho. Wena okwakho ukuthi kumele ukuthi uhlale u-cleansed, kumele ukuthi ulungise izinto zakho ukuthi bakwazi ukuthi baxhumane nawe, uzokwazi ukuthi u-connect nayo inkanyamba. Few signs that shows ukuthi unenkanyamba. Umuntu onolaka olukhulu futhi olungalawuleki, unenkani. Awufuni ukutshelwa, ufuna ukuthi kugcine wena. Mangabe ukhuluma kumele nje kuzwe wena. And then usaba izulu. Malizonetha uyezwa ukuthi khona into ezayo manje. Uyizwa iseza ukuthi manje imvula izonetha. And awubi right, umzimba wakho awubi sharp, it's either uyagodola kakhulu or mhlawumbe ulume, abanye bayalunywa nomzimba wabo. Bonisa ukuthi ya manje sekuzoshuba manje khona into ezayo. Uyalisaba kakhulu izulu. And then ube nobuthongo, abantwana bakhona baba nobuthongo bayalala abanye, omunye aze avuke selindlulile. And then umuntu who is prayerful and you fast a lot, or you're supposed to do that. If ungakayenzi into kumele uyazi leyo ukuthi kumele ukwenze lokho. And then ungakwatisi umuntu ombethe ulo moya lo, because like izinto zakho zingaba stuck. Because bakhona nje ukuthi uma akwatile kufanele ukuthi nje ukubambe ngenhliziyo or ukufungela okwenzeni. Uthola ukuthi ulo moya lo hamba nawo awufuni ngomntana wayo. So nje ungasukeli umuntu onalo moya lo. And then unokuboniswa inkanyezi, ama-moon, pardon me, i-moon noma stars, and then lightning, and then ubhekana nama-challenges amaningi uma ungawulungisi lo moya lo. And then umuntu omele uzazi ukuthi wena umuntu onamandla kakhulu and uba nawo umcebo. Uma sowulungisile izinto zakho uzoba right elifini. Into omele uyazi le ukuthi uma soku-right ulungisile angeke uze uhlupheke. Like I said ukuthi okwakho ukuthi lungisa izinto zakho. Lungisa mangabe khona amacala kumele ukuthi walungise lungisa, kumele ukuthi u-cleanse, uhlale u-cleansed ukuze u-connect. Ungayi nje ukuthi hayi mina ngiyothwasa, ngithwasela lo moya uthwasile. Lo moya lo khona imimoya le ukuthi ayikhothameli. So you cannot go uyokhothamela ugobela. But there are things that they will show you like imental. Yeah. Amen.